ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Мадина Назарова. аз 10 то 13 июн шаҳри Душанбе конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро мизбонӣ мекунад. ин чорабинии байналмилалӣ дар ҳоле доир мегардад ки солҳои охир дигаргуншавии иқлим ва паёмадҳои нохуши он нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро афзун намудааст. муҳимтарин паҳлӯҳои мавзӯи обу иқлим дар Тоҷикистон муҳокима мегардад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. موافق پیشگویی‌ها تا سال 2050 تقریباً 30% اهالی سیاره از نارسایی آب تنقیصی خواهند کشید. بلند شدن حرارت، بیابانشوی و خشکسالی و آفت‌های طبیعی نگرانی را در عالم سال‌های اخیر افزون نموده است. برای نتیجه گیری از عهده‌داری‌ها و هماهنگسازی نقشه‌های نو، جامعه جهان در شهر دوشنبه به هم می‌آید. аллакай роҳбарону намояндагони шумораи зиёди давлатҳою созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ҷиҳати иштирок дар конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар доираи раванди оби Душанбе изҳори ҳавасмандӣ карданд. дар доираи конфронс баргузории ҷаласаҳои пленарӣ, муколамаҳо, форуму фестивал, барномаи фарҳангӣ, ташкили намоишгоҳҳо ва муаррифии имкониятҳои истеҳсолии Тоҷикистон дар назар аст. ҳамчунин роҳбарони ҳайъатҳо ва коршиносону таҳлилгарон бо захираҳои гидроэнергетикӣ, нақши Тоҷикистон дар истеҳсоли энергияи сабз дар шароити дигаргуншавии иқлим, имкониятҳои сайёҳӣ ва мавзеъҳои таърихӣ шинос мешаванд. тоҷикистони азизи мо пас аз истиқрори сулҳ мушкилоти ниҳоят шадидеро паси сар кард, аммо марҳила ба марҳила ба дараҷаҳои баландтар бирасид ва имрӯз дар остонае қарор дорад ки метавонад ҳам мушкилоти худашро ҳаллу фасл кунад ва ҳам ба мушкилоти башарият таваҷҷӯҳ дошта бошад ва дар ҳаллу фасли ин саҳмгузорӣ намояд. ин шаҳодат аз он медиҳад ки кишвари азизи мо рӯ ба инкишоф аст, рӯ ба пешрафт аст ва бо итминон метавон гуфт با تکیه به منابع نهایت زیاده که ما با آینده درخشان و بهتر و خوبتر امید داریم و امید هست که به قله‌های بلندتری مراد نیز برسیم. конфронси сатҳи байналмилалӣ моҳи июн бо иштироки роҳбарону намояндагони воломақоми созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, давлатҳои дуру наздики олам ва коршиносони масоили обу иқлим дар асоси ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир мегардад. айни замон омодагиҳо ба ин чорабинии байналмилалӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд идома дорад. ҳоло шинонидани гулҳо, кабудизоркунӣ ва дигар тадбирҳои вобаста ба ҳамин аз ҷониби раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансури пойтахт идома дорад. Душанбе шаҳри пешрафтаю зебо ва таҷассумкунандаи асосии фарҳанги шаҳрдорию шаҳрсозии миллат муаррифӣ карда мешавад. айни ҳол мо дар кӯчаву хиёбонҳо гулҳои ки ба шаҳри аз замон мутобиқ аст, ба боду ҳавои шаҳри аз замон мутобиқ аст, мо иваз кардани гулҳоро сар карда истодаем ки зиёда аз 750 000 аз 20 май шинода истодаем. ҳоло чуноне ки шумо мебинед, мо гулҳои салвия, гулҳои тагец, гули петуния аз гархонаҳои раёсат гирифта ки ин гулҳоро худи раёсат парвариш мекунад, оварда ба кӯчаву хиёбонҳо шинода истодаем. мақсад аз он аст ки меҳмонҳое ки ба шаҳри аз замон ворид мешаванд, меҳмонҳое ки ба шаҳри зебои мо ворид мешаванд, аз ин шаҳри азизи мо я ҳаловате баранд ва мо кӯшиш ба харҷ мекунем ки шаҳри аз замонро ба шаҳру сабзи диданӣ табдил диҳем. Тоҷикистон дар ҳоле яке аз бонуфузтарин чорабиниҳои ҷаҳонро мизбонӣ мекунад ки солҳои охир мушкилоти марбут ба обу иқлим бештар шудааст. тақрибан 800 миллион нафар дар сайёра ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасӣ надоранд. ҳамасола то 300 000 кӯдаки то 5 сола аз сабаби надоштани шароити хуби тозагӣ ба ҳалокат мерасанд. дар ин баробар ҳамасола хушксолӣ ба 55 миллион аҳолии сайёра таъсир мерасонад. селу обхезӣ низ бештар шудааст. паёмадҳои асосии ҳамаи ин ба дигаргуншавии иқлим марбут дониста мешавад ки дар шаҳри Душанбе аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон мавриди муҳокима қарор гирифта бо натиҷагирӣ аз татбиқи ҳадафҳо тадбирҳо ҷиҳати пешгирии чунин ҳолатҳои ногувор дар ҳамоҳангӣ мушаххас карда мешавад. тоҷикистон дар ҳаллу фасли масъалаҳои глобалӣ, махсусан масъалаи марбут ба об
جایگاهی نمایان دارد در دنیا و امروز همچون یک کشوری در این مسئله آوازدار، همچون یک کشوری در این مسئله تشبسکار و سازنده شناخته شده جایگاهی مخصوصی خودش را صاحب شده است. چنین همایش‌های بین المللی افاده کننده آن است که کشور ما در راستای کشورهای آوازدار، سهمدار، نمایان در دنیا قرار گرفته ایستاده است و این باعث سربلندی، خودشناسی، افتخار ملی تمام شهروندان ما می‌گردد. جهت آمادگی سطح بلند، مهمان نوازی و معرفی دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی و معرفت نمونوی ملت تاجیک در کنفرانس سیوم بین المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در دایره روند آب دوشنبه حال آمادگی‌ها به طور نمونوی جریان دارد. جامعه جهان با حضور راهبران و نمایندگان والامقام سازمان‌های منطقوی و بین المللی، دولت‌های دور و نزدیک عالم و کارشناسان مسائل آب و اقلیم مهمترین مسئله‌های مربوط به آب و اقلیم را از 10 تا 13 ایون در شهر دوشنبه محاکمه، از اجرای عهدهداری‌های قبلی نتیجه گیری، تهیه و هماهنگسازی وظیفه‌های نو را مشخص و برای تامین حیات آسایشته من بعد بشریت در دایره کنفرانس خلاصه قبول می‌کند. نوروزشاه عزیزالله، محمد سعید کمال، مقصد دوشنبه اخبار. در حاشیه تجلیل از روز جوانان تاجیکستان ماهواره جوانان اعلام گردیده بود که در دایره آن در شهر و ناحیه‌های جمهوری چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و معرفتی و ورزشی دایر کرده شدند. در شهر دوشنبه مراسم جنبستی ماهواره جوانان تحت عنوان جاویدان باد جوانی و جوانان برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. در بینای امفی‌تئاتر مؤسسه دولتی اهارون شهر دوشنبه با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به روز جوانان تاجیکستان همایش فرهنگی فراغتی جنبست ماهواره جوانان تحت عنوان جاویدان باد جوانی و جوانان برگزار گردید. چاره‌بینی فرهنگی با اشتراک رهبریت و کارمندان کمیته کار با جوانان و ورزش، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، جایزه‌داران و غالبان آزمون‌های جمهوری و بین الخلقی، ورزشگران، گیرندگان استیپندیاهای پرزیدنتی و دیگر مهمانان برگزار گردید. امروز جوانان کشور در آباد و زیبا گردانیدن هر گوشه وطن سهم می‌گذارند. در چاره‌بینی‌های دوامی ماهواره جوانان بیش از 100,000 نفر جوانان اشتراک نمودند. امروز برای جوانی وطن دوست و خویشتن‌شناس که می‌خواهد در رشد و تشکلیابی وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذار باشد، باید هر روز زندگیش چون عید بگذرد. جوانان در آباد و زیبا گردانیدن مملکت و بنیاد کارخانه‌های استحصالی سهم می‌گذارند. جوانان امروز تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی می‌کنند، مرز را دفاع می‌کنند و امید و آرزوی وطن عزیزمان هستند. از میان جوانان اختراعکاران و دانشمندان خیلی زیاد هستند که با زیرکی سیاسی خود در رشد و آبادی شهر دوشنبه سهم می‌گذارند. در ادامه همایش فرهنگی فراغتی به غالبان آزمون جمهوریوی دانشجوی سال که در انتهای ماهواره جوانان نتیجه گیری گردید، در فضای تنتنوی دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای سپاریده شد. جوانان نیروی فعال و با غیرت، عظیم و توانا و تشبثکار و سازنده به شما رفته، پیشروی و ترقیات دولت و معرفی نمودن آن همچون دولت ترقی یافته محض در دست ما جوانان می باشد و عین زمان ما جوانان در دوران عمر به سر میبریم که علم و تکنیک و فرهنگ و تمدن دائم در تغییریابی قرار دارد. البته برگزار نمودن چنین چاره‌بینی ها برای ما جوانان یک محرک الهام بخش می باشد و ما جوانان می توانیم در چنین آزمون ها شرکت ورزیده دانش و ملکه خود را سنجیم. همزمان بخشیده به ماهواره جوانان از جانب یک خطار ساختارها چندی از کارمندان ساحه کار با جوانان و ورزش با افتخارنامه، مدال‌های سرسینگی و جایزه‌های سرفراز گردانیده شدند. در ادامه از جانب هنرمندان مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به طور اجرایش زنده برنامه رنگین کنسرتی منظوری حاضرین گردانیده شد که به چاره‌بینی فرهنگی جلو و فضای گوارا بخشید. در بانک ملی تاجیکستان دور جنبستی آزمون تشکیلات قرضی مالیوی بهترین اوید به خدمترسانی بانوان صاحبکار برگزار گردید. سال دوم است که این آزمون با مقصد دستگیری بانوان و هوسمندی آنها راه اندازی کرده می شود. گزارش در این خصوص. در
банки миллии тоҷикистон бо иштироки масъулин намояндагон аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, намояндагони ташкилотҳои қарзи молиявӣ, ассотсиатсияи банкҳои тоҷикистон, ассотсиатсияи ташкилотҳои маблағгузории хурди тоҷикистон бахшида ба ҷанбаси натиҷаи озмун барои дарёфти ҷоизаи ташкилоти қарзии молиявӣ беҳтарин оид ба хизматрасонии бонувони соҳибкор баргузор гардид. Озмуни мазкур соли дуюм аст ки дар доираи нақшаи амал барои солҳои 2023-2025 барномаи давлатии рушди соҳибкории занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2027 гузаронида мешавад. Озмуни мазкур 4 номинатсияро дар бар мегирад, аз ҷумла беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи қарзҳои додашуда ба бонувони соҳибкор, беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ дар самти ҷалби пасандозҳои бонувони соҳибкор, беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи насб ва истифодаи воситаҳои электронӣ, пардохт ба бонувони соҳибкор ва беҳтарин ташкилоти қарзии молиявӣ аз рӯи татбиқи лоиҳаҳо вобаста ба дастгирии бонувони соҳибкор. ҳадаф аст баргузории чорабинии имрӯза ин пеш аз ҳама амалӣ намудани барномаи рушди соҳибкории занон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва стратегияи фарогирии молиявӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар барномаҳои стратегие ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст. тавре ки натиҷаи баргузории озмун нишон дод, мас ин озмун имконият медиҳад ки ташкилотҳои қарзии молиявӣ боз ҳам дар самти ҷудо кардани маблағҳо барои соҳибкории бонувон, ҷалби пасандозҳои бонувони соҳибкор ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ, коркард ва татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузории лоиҳаҳои пасандозӣ ва лоиҳаҳои қарзӣ ба бонувони соҳибкор ва инчунин васеъ намудани доираи инфраструктури хизматрасониҳои молиявӣ ба бонувони соҳибкор аст. зимни баргузории чорабинӣ масъулини банки миллии тоҷикистон иброз намуданд ки ҳадаф аз баргузории озмун тавсеяи дастрасии соҳибкории бонувон ба захираҳои молиявии арзон ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии молиявӣ мебошад. бо таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ дар шароити имрӯза фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷумла соҳибкории бонувон яке аз нерӯҳои асосии пешбарандаи иқтисодиёт ба ҳисоб рафта дар ҳалли масъалаҳои асосии иқтисодӣ аз қабили таъсис ҷойҳои нави корӣ, ҷорӣ намудани технологияи муосир, афзоиши даромади аҳолӣ, паст намудани сатҳи камбизоатӣ ва дар маҷмӯъ таъмини рушди устувори иқтисодӣ саҳми назаррас доранд. дар фарҷоми чорабинӣ ғолибонро бо диплом ва ифтихорномаҳу сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. қамардин ҳусейнзода, маҳмадёри камол барои барномаи ахбор. дар натиҷаи боришоти зиёди борон ва омадани сел дар деҳаи сурхоби ҷамоати деҳоти хутани ноҳияи Фархор манзилҳои истиқоматӣ ва иншооти ёрирасон, заминҳои назди ҳавлигӣ ва роҳу пулҳои мошингузар зери об монданд. корҳои бартарафсозии оқибати офати табиӣ оғоз гардида ҷиҳати пешгирӣ аз чунин ҳодисаҳои нохуш тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. гузориши Анваршоҳ Сайдализода ва Сайҳомиди Шариф дар ин хусус. санаи 25 майи соли равон бар асари боришоти пуршиддат дар деҳаи сурхоби ҷамоати деҳоти хутани ноҳияи Фархор манзилҳои истиқоматии сокинон, иншооти ёрирасон, молҳои рӯзгор, заминҳои кишт ва роҳҳои мошингузар таги обу гил монданд ки ба сокинони ин рӯсто хисороти зиёди иқтисодӣ расонид. минтақаҳои осебдида ва сокинони он таҳти назорати доимию ҳамаҷонибаи наҷотдиҳандагон қарор доранд. аз сиёҳкӯҳ сел фаромада дар деҳаи сурхоби ҷамоати деҳоти хутан даромада комиссияи ҳолатҳои фавқулода муайян мекунанд ки чӣ қадар аз инҳо пурра ва қисман зарар диданд. бинобар ҳамин кандани селоба ин комиссия дар ин ҳолат фаъолиятша идома дода кор фаъолият карда истодаанд. айни ҳол барои тоза кардани селроҳа ё ки обҳои лоиқа корҳо рафта истодааст. инчунин байни деҳаи сурхобу Нурмат Сафар сел фаромада тоза кардани роҳи мошингузар ва идома. айни замон ҷараёни бартараф кардани офати табиӣ дар ҷойҳои ҳодиса идома дорад. иттилоъ дода шуд ки дар ҳудуди ноҳияи Фархор 24 мавзеи хавфнок муайян гардида, бештар дар деҳаи сурхоби ҷамоати Хутан ва соҳили дарёи Панҷ ки аз деҳаи муҳоҷирободи ҷамоати деҳотӣ дар қади ноҳия мегузарад, хатари рух додани офати табиӣ эҳтимол дорад. аз ин рӯ дар соҳили дарёи Панҷ низ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ
бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор ҷараёни тоза дорад. кӯшишу ғайрати масъулони ноҳия дар ин шабу рӯзҳо пеш аз ҳама ба хотири ҳарчи зудтар пешгирӣ, рафъи саривақтии оқибатҳои ҳодисаҳои табиӣ дар мавзеъҳои хавфнок ва таъмини зиндагии осудаи сокинон нигаронида шудаанд. аз ин рӯ иҷрои саривақтию таъхирнопазирӣ дар ин самт аз масъулон масъулияти баландро тақозо менамояд ки кормандони ниҳодҳои гуногуни тобеи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор худро масъулу муваззаф меҳисобанд. анваршод сайдализода, сайҳомиди шариф, олими мирзо, ноҳияи Фархор, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор. хайр саломат бошед.